Assalamu alaikum туғандар. Алдыңыздарда автоуналарды Ош унаа базары жана Жапалак унаа базарынан барып тартып келдик туғандар. Бул ушунча аракет кылдык, кандай кемчиликтери бар, канча берет, варианттары барбы? Туғандарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар, балким ушул жерде автоунаа сиздики чыгаттыр туғандар. Бул эки бөлүккө бөлүндү. Биринчи бөлүк башталды. Ассаламу алейкум туғандар. Кандайсыздар? Денсаулыгыңыздар жакшыбы? Жапалак унаа базарына баратабыз туғандар. Ушул жактан сыртта турат го. Ошол сыртта турган автоунааларды да тартабыз туғандар. Ичкеридеги автоунааларды да тартабыз. Гигант дейсизби, Портер дейсизби, Фит дейсизби? Кайсы унаа чыкса ошонун баарын тартып чыгабыз туғандар. Биздин каналга жазылып, башкаларга бөлүшүп коюңуздар. Буюрса кызыктуу болот деген үмүттөбүз. Мына пробка. Бирок кыйла азайып калыптыр туғандар. Анткени баягы жолдун боюндагы автоунааларды алдыртып атат. Гаилерге рахмат. Ассаламу алейкум туғандар. Сонун жардама тартуулайт. Ассаламу алейкум туғандар. Алдыңыздарда унаа Great Wall King Kong деген туғандар. 2022 жылкы. Кыймылдаткычын көлөмү 2 туғандар. Дизель менен. Азыр арка жагын көрүңүздөр мынакей. Механикадан туғандар. Ички салондорун азыр көрсөтүп беребиз. Ички салондорун көрүңүздөр. Монитор бар туғандар. Механика сол рулду туғандар. Арка жактарын көрүңүздөр. Бул автоунаа тугандай Кытайдан чыгарылган жана азыркы учурда Бишкекте. Баасы тугандар $24,000 түшүрүп берүү дагы болот. 22 жылкы. Пробеги 100,000 км тугандар. Толугураак маалыматты жазып коебуз, ошол номерге чалып кабарлашсаңыздар болот. Толугураак маалымат алсаңыздар болот тугандар. Каналга жазылып, башкаларга бөлүшүп коюңуздар. Ички салондорун көрүңүздөр тугандар. Ассаламу алейкум тугандар. Кийинки автоунаа BID E5 деген автоунаа экен тугандар. Азыр силерге номерлерин көрсөтүп берели. 80,000 км дейт. Бул ток менен жүрөт экен тугандар. Номери мына жерин көрүп алыңыздар. Ушул номерге чала бересиздер. Ички салондорун көрсөтүп берели тугандар. 2019 болду да була? 2019. 2019 ички салондорун көрүңүздөр тугандар мынакей. Ички салондорун көрүңүздөр. Бул жайында дейт 200 км жетет экен тугандар. Жок. Жайында канча дедиңиз? 300 км. Кышында 200 да? Турабы? 200 км. Печка жагылган үчүн. Бир арканкы багаждарын көрсөк болобу? О, биян ачып берип койсоңуз. Салондон көрсөтүп турайын ачайын. Салондорун көрүңүздөр тугандар. Так, кожадан кен, кара кожадан. Караңыздар. Кара кожадан. Ачылсын, аркасы. Мына тартып кетейин, а? Сага сен. Оп. Зарядкасы ордунда. Ушулбу зарядкасы? Ушул заряд. Ушул зарядный. Жакшы. Так, мотор жагын бир көрүп коелу. Ушул жагына бир ачсаңыз. Мотор жагына көрсөтүп коелу тугандар. Мотор жагына көрсөтөлү. Электрика тугандар. Бензин сезин жок, а? Эч кандай? Жок, буда мотор да жок. Генератор менен. Генератор менен. Мына генератор бушунда. Генератор. Батарейкасы астында болот, түшүрөт. Аккумулятор астында. Дискиндей аккумулятор. Запуск кылып бергенич. Запуск кылып берет. Май куюлбайт, табет келгенде. Май куюлбайт. Бензинде 2000 запчасть болса, бензин машинада. Буда 400 запчасть. Адам бир зарядтаганда канча убакытта зарядталат? Үйдө 220 менен 5-6 саатта, анан быстрый зарядка 40-50 минутада.
40-50 минутада. Быстрый менен эски немеси бар мындай узак заряддайт? Бар, азыр ошондо ачайын да. Экотең бар, а? Эгер кеч боло турган болсо 5-6 саатта дейт тондар. Тез заряддай турган болсо 40 минутта заряддап коет экен. Ушул жагы менен ба? Мына үйдүкү. Бул үйдүкү. Мына баягы станциялардыкы. Станциялар. Бул 40 минутта. атайын жолдо тургандарга да, тура? Жолдо тур. Жолдо баягы станциялар. 40-50 минут, наркы 5-6 саатта. Жакшы. Баасын канча дедиңиз? $10,000. Бир жолу экинчисин да тартып кетейин. Буну экөө окшош эле окшойт. Ооба, окшош. Буну канча дедиңиз? Бул эле $10,000. Экөө тең $10,000. Экөө бар экен да, туурабы? Баардыгы окшош. Бул да 300ге жетет жайында. Бул эле 200 кышында. Варианттар барбы? рассрочка бар 5 жылга чейин. Рассрочка бар 5 жылга чейин. Бөлүп төлөгө. Анда $10,000 эмес канча болуп калат анда? Ошону эсептеп көрдүңүзбү? Бухгалтерлер эсептеп берет өзүлөрү. Бирок 1 жылга чисто бир 80 000 кошушка туура келет. 80 000, 1 жылга 80 000 кошушка туура келет. Түшүнүктүү. Лизингке караганда 3 эсе арзан да. Лизингде 29%, 1 жылга 200 канча миң кошуп берет да. 1 жылда 200 канча миң калат. Суммагачы. Сиздердики арзаныраак 80 000 экен да? 3 эсе арзан да. 3 эсе арзан. Так, алмашуу жолдор барбы? Жок, Алмашуу жолу жок. $10,000 түшүп бересизби да? Түшүп беребиз, ооба. Түшүп бересиз. Номерлерин көрүп алыңыздар. Дагы бир сыйра көрсөтүп коеюн тугандар. Мына Тимур деген ака экен. Ушул номерге чала бересиздер. Бул 2018 экен. Наркы 2019, а? Ооба, наркы 2018. Запуск кылып, алдарга деп көрсөтөм. Так. Бир өзүңүз берип көрбөйсүзбү? Отуруп, мен жанына отурам. Видео тарт. Как раз тарт. Видео тарталы. Биз наркы беттен отуралы анда. Наркы беттен отуруп көрсөтөлү тугандар. Бизге ызык болот. Вот, мына ключү жанында болсо болду, мына жерге коюп коебуз. Старт стоп бар. Всё болду, мында үн жок. Үн деген нерсе жок. Оталды. Эч кандай үндү укпай атам тугандар. Мынакей. Үн деген нерсе жок экен. Жүрүп атат жөн эле. Машина токтоп тургандай эле болот экен, а? Үн жок токтоп. Шума изоляциясы жакшы экен, а? Эшиктеги улбайт экен баягы. Тартыштарын деле көрсөңөр болот, жакшы. Жакшы тартат экен. Тугандар. Бир көрүңүздөр, номерлерди көрдүңүздөр, чала бересиздер. Печкалары канча болот? Түшүп бересиз. Ушул каналдан чалса түшүп бересиз да? Ооба, түшүп бересиз атайын. Промокод кылып туруп. Буюрса. Жакшы анда. Башкаларга бөлүшүп коюңуздар, тугандар. Башкаларга бөлүшүп насип болсун сиздерге да. Бизге жакты. Автоуна. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, тугандар. Кийинки автоуна дейсизби кандай? Бул экскаватор, тугандар. Автоуна дейсизби? Өзүңүздөр жазасыздар. Комментарий алып туруп. Азыр биз толугураак маалыматты алып берели. Так, бунун бир көтөрүшү портерди толтурат дедиңиз. Бир мына ковшасынын немеси 2 тонналык да. 2 тонналык. Күптелет. Бир чалыш менен бир портер толтурат. Бир портерди толтурат. Жакшы. Мынакей ички салондорун аз көрсөтөбүз, тугандар. Бунун эмне кемчилиги бар экен? Ошону айтыңызчы. Кемчилик жок, Кытайдан жан келген. Кемчилиги жок. Жылы 2016 дедиңиз, а? 2016. 2016. Тугандар, мынакей. 8 тонна. Өзүнүн салмагы, тугандар, 38 тонна экен. Мынакей ички салондорун көрүңүздөр. Ички салондор мынакей. Түшүнгөндөр көрүп алыңыздар, тугандар. Бул кандай дизель менен да? Ооба, бул дизель менен. Дизель менен. Объему кандай болуп калат ушунда мунун? Кандай бөлүнөт бул? Бул объему ошо 38 деп айтылат да. 38 деп айтылат. 7000 моточас иштеген, бул деген аз деген белгиси. 7000, моточас. Номерди көрдүңүздөр, мына номерге чала бересиздер, тугандар. Досан деген, а? 5 жылга чейин рассрочка бар. 5 жылга чейин рассрочка бар. Бунун баасы канча болду эми? Баасы $87,000. $87,000. Көмүр казганга, алтын казганга баарына иштей берет.
Turabı? Бүт барына жакшы келип, атайын текшерүүдөн өттү. Моторлор аябай жакшы экен, бузулуп кетип атышат. Жакшы. Моторлору жакшы. Простой мотор да. Простой мотор. Электрический мотордун көбү бузулуп калып, оңдошу кыйын болуп. Азыр электрический мотор рынокто спрос жок. Простой моторго спрос көп да. Простой моторго спрос көп экен тондар. Көрдүңүздөр. Кемчилиги не дедиңиз, жок дедиңизби? Кемчилиги жок. Алыш керек. Капитальный ремонттон өткөн бардыгы. Айдаш керек, иштетиш керек экен да. Жакшы. 80 канча миң доллар? 87 000 доллар. Түшүрүп бере болобу? Беребиз, Түшүрүп бересиз. Силердин каналыңар аркылуу байланышса да. Түшүрүп берет экен тондар. Биз каналдын аркылуу чала бересиздер. Сонун жарнамадан чалдык дейсиздер, түшүрүп берет тондар. Бул экскаватор дейсиз да, турабы? Экскаватор бул Ошто тургандар. Жапалак Унаа базарында турат азырчы. Номерине чаласыздар. 5 жылга бар экен, баягында. Рассрочка бөлүп төлөөгө бар. Ошол тондар. Дагы эмнесин айтпай калдык. Болду, айтып бүттүк го дейм. Көрдүңүздөр, өзүңүздөр жаңы экен тондар. Жаңы эле келишип турабы бул? Келген болду. Каяктан келди дедиңиз? Кытайдан келди. Кытайдан келди. Кыргызстанга жаңы келип, эгер сиз ала турган болсоңуз, биринчи кардары сиз болосуз туган. Дагы хоолор бар, ушундай экскаваторлор бар. Башка экскаваторлор да бар, чала берет. Экскаватор чыгарган завод менен. Завод менен прямой доставка бар экен да. Келет экен да, турабы? Поставка бияка келет экен да. Жакшы. Башка унааларда чалып сурай бересиздер тондар. Толугураак маалыматты айтып берет. Номерди көрдүңүздөр. Assalomu alaykum тондар. Assalomu alaykum тондар. Кийинки автоунаа Nexia 1 тондар. Жашыл түстөгү. Айландырып сиздерге азыр көрсөтүп берели. Номери ушул жерде тондар. Номерин көрүп алыңыздар мына. Номерин токтотуп алып чала бересиздер. 2007-жылкы 15. Ички салондорун көрсөтөлү тондар. Оке. Ички салондору. Ички салондору. Аркасы ачылабы? Bir açıp берсеңиз. Arka jактарын көрсөтүп турайын. Баасы 150 000 экен тондар. Дагы түшүрүп берүү болот дейт. Алмашуу жолдору бар дейт тондар. Алмашуу жолдору бар дейт. Кемчилиги жок дейт эч кандай. Алат экенсиздер, айдайт экенсиздер тондар. Кайсы автоунаага алмашасыз башка? Мисалы, Матиздерге алмашасыз, Матиздерге мисалы алмашат экен тондар. Моторлор кандай, жакшы? Гидравликабы? Простой. Көрдүңүздөр, телефонду көрдүңүздөр тондар. Башкаларга бөлүшүп коюңуздар, жөнөтүп коюңуздар. Чала бересиздер. Assalomu alaykum. 42 кетти. Birinchi güz 2 gün. Bildiğini aytın. 42. Kekiye gitti tonlar 42. Hızı oldu. Avtomat. 2003 Koreya. 242 000. Kut bolsun. Akabizga Mirbek kut bolsun. Mirbek akabizga aldık. Jеңебизге aldık, jеңебизge. Жакшы болду. Шундай туугандар. Содалаш акабизге алышып койдук. Кут болsun деп коюңуздар. Maşallah. Benim körmedim. Kilini aldım. Benim kilimde bul alış gerekti. 40 bin dedi. 41 bin çay. Sen koşup koydum. Sen çay içiyorsun bir kere. Ana. Oldu mu? Yok. Verin aka. Verin. Verin. Ke? Hey, miyata pul ve 2.100 canımdan koşuyorum bu. 140 bin oldu dedi.
250 adam o özü. Özü bu. Tele cügünler maşin eken he? Ha? Tabii kıylaken bırak 800. Taşımasla cüret taka. Taşımasla cüret. Bütün maç söyleyeyim o. Boldu mu? Bering aka. Kendi. O çın o. Men at düşüyor oturup oğlam degen adamın. O yakal sana 240 tane kete veret endi. Mayla o. 45 kalın o. Derey sizge. 45 kalın. Ve 45'ke men hayatım bana yok boldu da. O nerede o? Muqattam bunu. Maşina qarman neme qılar. Qarmandaycı. Bir sen pulum yok. Al o desem pul kele. Çay al berip turayın deb atam. Yaxshi aytdim ey. Başta bütün maçtan altıs bro. Yok bütün 41 ming. Oldu kadar arkayda gördünüz mü? ve sınık maşinadan berip atam 100 ming gam ey. Ve bütün maşina alıp atam deb pulam bor da ve 241 ming. Bering aka. Bering aka. Ha? 245. Assalamu alaykum to'g'onlar. Oldingizlarda Porter 2 bası yaxshi chiqdi to'g'onlar. Hozir aytib ko'rsatib beramiz sizlarga. 2014 to'g'onlar. 507 16 64 77 degan ichki salonlarni ko'rsatamiz. Alloh deb turadi. Ichki salonlarni ko'rsataylik. Ichki salonlarni ko'ringizlar to'g'onlar aka. Yaxshina qilib ko'rsatib berayin. Mexanika ekan aka? Mexanika. Mexanika ekan. Tak, mexanika. Ne kemchilik var aka? Ne ish var? Kamchilik mana shu klasslar ancha-muncha sarapin ya. Sarapin. Ezilgan. Ha. Konteynerda kelganda ezilganda bular. Buna yerda. Bu o'shanda sotgan adam birinchi bo'lavi. Nemesi? Xazayin, ha? Xazayin birinchi menman. Ha, siz. O'shanda keyingi adam ikkinchi bo'ladi ekan. Bu Koreyadan kelgan-da. Buna yerlar urilib tur, kishna. Kishna urilib tur. Ha, yaxshi. Al жағын qaratqanlar qaratib olasizlar, qaratmaganlar aylab жүрөткөздөр. Немеси бар bu баяндай? Не деп коет эле? Нарашкасы жок. Нарашкасы жок экен тоондар. 2014. Baası olsa, baasını aytыңызчы канча? 770 ming. 770 ming. Түшүрүп бересиз да? Да, түшүрүп берүү болот экен. 770 ming. Porter 2 тоондар. Mexanika. Motorlor жакшыбы? Жакшы моторлор. Жакшы, моторлору жакшы болсо жакшы. Мында немеси бар окшойт, а? Видео регистратор. Видео камерасы бар экен тоондар. Жакшы. Башкалары бөлүшүп коюңуздар тоондар. Ким издеп атты эле мындай Porter 2-ни? Porter 2-ни ким издеп атты эле тоондар? Жакшы. Чала бересиздер, номерлер көрдүңүздөр тоондар. Бизден чалсаңыздар, сон жарнамадан чалдык десеңиздер, түшүрүп берет тоондар да. Башкалары бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум тоондар. Кийинки автоунаа Mercedes-Benz Sapok деген экен тоондар. Азыр көрсөтүп беребиз сиздерге. Ишиктерин 1988-жылкы дейт. 88-98 88. 1988. 350 миң дейт. 508 64 60 60 дейт тоондар. Ички салондорун көрсөтөбүз. Ички салондорун көрүңүздөр. Buz sapok eкен тоондар. Кыргызстан желеги турат. Мурунку эле желеги турат тоондар. Şu желек жакшы экен. Так. Краска деп турам мыналар. Бир аркасын ачып бербейсизби? Көрсөк. Ичин немелер көрүшөт да, элдер көргүсү келет да. Ошосу менен алат да. Мисалы жакшы беретчи. Карт кое берели. Ушусу менен сатасыздар турабы? Ошибка кылып алат экенсиздер тоондар. Өзүңүздөр же кылып бересизби? Өздөрү кылып берем. Каласа кылып берет экенсиз, а? Каласа өздөрү кылып алышат экен. Көрдүңүздөр тоондар ичин. 4 metr. 4 metr. Üstüçü büyüklüğü. 2.20. Turası 1.60 değil. Bu kıptaldan açıla mı? Açıla. Açıp görünüz çoğu bir.
култап калыптыр. Ішінен құлтап қойыпты? Моторлар қандай? Моторлору Musso мотор. Musso? Musso 3 объем. Musso 3 объем. Карап Жүк ташығанға болады да тұра. Musso. Нерінде айнегінде немесі бар екен? Кішіне? Біраз. Да, не кемшілігі бар екен бұның? Айтыңызшы, кемшілігі бар ба? Гидравликасы бар, басқа кемшілік жоқ. Гидравликасы ішіне қатып ішті бар. Гидравликасы біраз қатып. Ошон көрсетіп қойыш керек, Ошоны көрсөтүп. Ходойлар қандай? Ходойлор жасалган жакшы. Ходойлар жасалған. Номерлерді көрдіңіздер туғандар. Бұл жер Жапалақ Уна базарында тұрабыз, Оштоғыз туғандар. Телефон номерді көрдіңіздер, чала өресіздер. Шол, түшіріп бересіз да? Алмашу жолы бар ба? Жоқ, алмаш. Варианттар. Сөйлешесіз бе? Сөйлешеді. Çalsa сөйлешеткен. Варианттар бойынша çalsa сөйлешеткен. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Туғандар, кейінгі автоуна Porter 1. Turbo deydi, Turbo deydi. 2007, 2.5 tuğanlar, 10 litre. 553, 53, 53, 91 deydi tuğanlar. Mekanika, içki salonların gösteriliyor. İçki salonların görünüzler, ne ki tuğanlar. Sınav göstereyince. Tak, arkasında anday eken tuğanlar. Arkasını görünüzdür. Tak. Bağısın kaça dediniz eken? 420. 420. Ne işi var bunun? Yok. İşi yok. Alış kerak aydaşkay. Hadoylar qanday? Hadoylar жақсы. Немесçe? Ana motor qanday? Motor, коробка бар dedi жақсы. Bari жақсы. Май жебей. 420. Variant var mı? Almaшу. Almaşpayız. Ақша керек, ha? Қаншаға бербедіңіз? Sıra ile, ha? Салары түшіріп бересіз да? Түшіріп бересіз. Жақсы, 420 туғандар. Өзіңіздер ой пікіріңіздерді айттыңыздар. Сөйлеңіздер туғандар. Қандай? 420 болу. Жылы қанша болдың? 2007 болды. 2007 екен. Gördünüzdür maşınanı tuğanlar. Telefon nomeri gördünüzdür. Çala öresizler. Başka bölüşüp koyunuzlar tuğanlar. Kanala жазылыңыздар. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum tuğanlar. Soranışlar boyunca şunda грузовиктерді тартқыла деп комментарий жаздыңыздар. Тартабыз, көріңіздер азыр. Tuğanlar. Hyundai deydi. 2010 deydi tuğanlar. Mekanika 500 nomerin gördünüzdür. 511 25 91. Çala öresizler. İçki salonların sizlere gösterip bereyli. Ne git onlar? İçki salonların 1 milyon 350 deydi onlar. Üstü lügü açılatken gördünüz ha? Bir çıkıp durup tartıp koy. Bismillah. Yaşına karağınızlar onları. Bağısını okutunuzlar. Бұл жағын көріңіздер, арқа жағын көрелі. Арқа жақтары. Bir кемшілігі бар дейді, bir işi var дейді onlar. Баллондарды қышқы баллонға алмаштырады кесіздер. Ошол ғана немесі бар дейді, кемшілігі бар дейді. Үстіне ойымша бір неме бар. Есі бір жаққа басып кетпеді, сұрайын десем. Өзінен сұрайсыздар, үстіне шығып ұқтайды ұқшайды. Төшек тұрғандай олтады да. Төшек тұрғандай олтады. Үстіне шығып ұқтайды ұқшайды, люктан шығып. Ошол туғандар. Үстіне шығып ұқтай ба? Спальня, а? Үсті спальня екен. Алмашу жолу бар дедіңіз, а? Жеңіл автоунаға. Мысалы қайсы өзіңіз? Бола өрет, чала өрет, а? Болды. Милиш минсе болды дейді. Жеңіл автоуналар, алмашы жолдар болса, чаластар үстіне ақша ошосыздар ба өзіңіздер. Сөйлешесіздер ал жақтарын. Мынан ұзындығы қанша? 480-90 бұл жағач? 2. 2-ден ашық. Үсті 2,5 ұқсайды,
телефон чалып өзүнөн тагыраак сурап аласыздар тондар. Бир кемчилиги баллонду алмаштырыш керек экен, зимнийге. Зимнийге алмаштырыш керек. Башкачы моторлор кандай? Май жебейт, расход жок. Ходойлор кандай? Жакшы. Ходойлор жакшы дейт тондар. Башка рейске даяр, а? Болду. Холодильник бири көрсөк болбойбу? Бир ачып бербейсизби аркасын? Бир аркасын холодильник дейт тондар. Бир ачып көрөлү дейсимчи. Холодильник. Açıp görünüz. Bir canlı yazsanız burada. Bak. İçi холодильник. İşteydi ha холодильник. Холодильник işteydi ki onlar. Gördünüzler. Telefon numara gördünüzler onlar. Çalıveresizler. Başkalarına bölüşmeyinizler. Almaşı yolları var. Kanala жазылыңыздар тондар. Лайктан басып қанша. Лайктан басқанша лайктан. Ассаламу алейкум тондар. Сұраныштар бойынша комментарий жаздыңыздар. Гигант тарт дедіңіздер, тарттық, мына келдік тондар. Азыр көрөсүздөр эми. Mercedes-Benz Gigant деп өткөн го. 1989 дейт, 550 дейт тондар. 774 18 55 95. Объемы 4 дейт. Кыймылдаткычын көлөмү 4 дейт. Ички салондорун көрсөтөлү тондар сиздерге. Ички салондорун көрүңүздөр мынакей. Bismillah. İçki salonların qarağınızlar, жақшылап мындай ақырын тартайыншы. Кеберіңіздерге секин тарт дейсіздер. Кеберіңіздер шашып, тезірек тартсаң жақшы болот эле дейсіздер. Орточа болуп тартайын. Жеринде бир отургуч бар экен. Ортосу бул жери ачык экен. Кожадан экен, кара кожадан экен тондар. Арка жактарын көрсөтөлү. Аркасын ачып бере аласызбы? Arkasını bir açıp verseniz. Naki tonlar. Az uzunun sürayız. Azaklıgan sürayız. Ключ. Bunday ключ çötken. Mına kaptal jактар açılat ha. Açılat. Açılatken. Mına içki arka jagын көрүңүздөр. Mına жыгачтан басылган окшойт ha бул. Жақшы. Мына көрдіңіздер тондар. Биіктігі қанша? Метр. Білесіз, ұзыныч? 4 метр. Общий жетті. Түсінікті. Толығырақ маалымат номерді көріп. Алмашасыз ба? Алмашы жолы бар ба? Жеңіл машина алмашасыз. Түшіріп бересіз, а? Не кемшілігі бар? Алыш керек, айдаш керек. Ішті қылыш керек екен, да? Болды, тондар. Gördünüzdür. Номерді көріп чалы өресіздер тондар. Башқаларға бөлішіп қойыңыздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум тондар. Кейінгі автода Nexia 2 тондар. Кеттік баштадық. 2008 дейді. 1.6 дейді тондар. Номерін көрдіңіздер 558 71 11 10 дейді. Ішкі салонларын көрсетілдістер. Электропакет. Гидролика бар? Гидролика. Nexia 2. Bir kemçiliği varken aynegi düşüp etken tonlar. Eki arkankısı. Bulcağı koca, bulcağı Jönököy. Gördüğünüz üzere. İçki salonları. Tak. Vurulgan mes. Bütün taza. Chevrolet deydi ha. Motorlar qanday? Motoru жақсы. Bir motorunu açıp berip qo'yasizmi? Вообще-то тондар что-то. Мотор жағын көріңіздер. Май сай жебейді. Ешқандай түтөбейді, да? Бар жақсы. Ходой қандай, ходой? Ходой полный жаңғыл. Жаңғылып шықтыңыз ба? Жақсы. Май кече алма. Алмашу жол бар ба? Майын кече алмаштырдыңыз ба? Кече. Кече алмаштырдыңыз тондар. Қанша дедіңіз басы? Ақыры 250. 250. Sürpriz da? Жоқ, ошо Бol şey 250 кен тондар. Nexia 2. Motoru жақсы. Bir ғана кемшілігі айнеге арқаңызы түшпейткен ошоны оңдотуп алат екенсіздер. Электрический барсаңыздар оңдоп берет. Аралының бары жақсы дейді тондар.
Жапалак унаа базарында жүрөбүз. Ошол алмашуу жолу жок, а? Варианттар жок. Варианттар жок. Только акча сатуу. Только акча керек. Ол жакшы сатып алыңыз экен анда. Номер көрдүңүздөр. Ассаламу алейкум туугандар. Кийинки автоунаа Chevrolet Spark дейт. Эсин айтуусу боюнча туугандар. 2001 деп едим, 2011 туугандар. 504 94 65 65 механика. Ички салондорун көрсөтөбүз сиздерге. Бай, бул жактарын көрүп алыңыздар. Ички салондорун көрөсүздөр азыр. Ички салондор. Механика экен туугандар. Ички салондору. Караңыздар. Жакшына поз экен, мыналары жакшынака экен, жактан. Мына жактарын көрүңүздөр. Так, эгер бир Spark деп адашкан болсок, оңдоп жазып коюңуздар. Кайсы машина автоунаа туугандар. Билбей эле тартып өткөн деп эмес ара. Билбесек билбей издеп эле айтабыз да. Туурабы? Так, Chevrolet. Spark. LT. Spark кен, туура эле айтпыз. Ошол туугандар. Баасын аз сурайбыз. Эмне кемчилиги бар ошону сурайбыз. Каяка кеттейбиз. Siz köyle, bazı kança dediniz? 520 kemi var. Almaş var mı? Yok. Almaş yok ha? Almaş yok. Niye kemçiliği var ya bunun? Nakal. Alış gerek mi, iş gerek ha? Var. Mekanik bekleyin. 1-2 iken ha? Aviyon. 1-2 iken tanır. Telefon numarayı da gördünüzler, çalıveresizler. Kızıkanlar. 520 çürüp veresiz daha. Oldu. Kanala жаздық, башқалары бөлішіп қойыңыздар. Жапалақ унаа базарындабыз. Assalamu alaikum туугандар. Кийинки автоунаа Lexus S350 dedi. Сиздерге немесин көрсөтүп коелу, номерлерин көрүп коелу. 2008 дейт, Корея дейт туугандар. Мына номер тура эле 554 65 10 экен, а? Ички салондорун көрсөтөлү. Ички салондорун көрүңүздөр мынакей туугандар. Автомат. Bunun ne kemçiliği var ki? Alış gerek mi, iş gerek ha? Zimni balon. Letniye. Zimni balonum da var. Zimni balon 4 tane koşup veresiz. 4 tane? Arka jактарын көрүңүздөр туугандар. Balon zimniydi, kışkı balonda koşup veretken. Baasını hazır surayız. Mınaki. Oturgan jerin görüp koyuңuzдар. Basım ança dediniz? 14,5. Çürüp veresiz da. Almaşu var mı? Almaşu yok ha? Almaşu yok eken tуугандар. 14,5 çürüp verет da. Номерди көрдүңүздөр, чала бересиздер. Жапалак унаа базарындабыз. Каналга жазылып башкалар бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум туугандар. Кийинки автоунаа Mercedes 124 Эшка. Так. Номерин көрсөтүп коелу туугандар. 1995-жылкы дейт. 554 32 10 11 дейт. Ички салондорун көрүңүздөр туугандар. Ички салондору ак түстө экен туугандар. Кожа эмес, бирок ак түстөгү материалдан экен. Азыр нар жака барып көрсөтөбүз. Тазасынан кийин көрүңүздөр. Аз баасын сурап беребиз. Люктары бар экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Бош. Жапалак унаа базарындабыз. Baası kança oldu? 7,5. Çürü presler da. Almaşu var mı? Almaşu. Обмен. Yok ha? $7,500 deydi onlar. Almaşu yok eкен. Жаққан болса чала бересіздер туугандар.
Düşürüp berесиздер, ha? Niye kemçiliği var bunun? İşi var. Benzin kuyat oldu. Gördüğünüzler tuğanlar. Başkaları bölüşüp olunuzlar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum tuğanlar. Aldığınızlarda Porter 2. 2009 жылкы туандар. Ак түстө. Бул автоунаа туандар Ош шаарында. Ээсинин айтуусу боюнча туандар кемчилиги жок. Алыш керек, айдаш керек туандар. Арка жактарын бир көрсөтүп берели сиздерге. Мынакей арка жактарын көрүңүздөр. Азыр салондорун көрсөтөлү. Баасы туандар. Баасы 900 000. Дагы сүйлөшүү, түшүрүп берүү болот туандар. Ички салондорун көрүңүздөр. Азыр эшикти ачып көрсөтөлү туандар. Ички салондорун көрүңүздөр мынакей. Номерди жазып койдук туандар. Толугураак маалыматты ээси өзү толугураак айтып берет туандар. Чала бересиздер, каналга жазылып, башкаларга бөлүшүп коюңуздар.